بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سورة التغابن آيات الدعاء. آية كديدة جي لست عليهم بمسيطر. سورة غاشية آيات بست الدعاء. بناوي خداي دلوان ودلفين ونتفدى بخير وخشيات برنامج لسر مجارا گو باوری نزور داریا وکا گود هر دو آیت پیروز ده درباست به دا اولی ده خدات بجه دگل گو خدای عالم آفرینره و تفای و انتف آفراندنا هنگ جوا کافرین و هنگ جوا مؤمنین و یاخد دگل گو دیو باوه هنکا جوا مؤمنین ترساوینا او کافرین ويا خود قل قديو بابين كافرين ترساوينا أو مؤمن باورمن بونا يعني كي تشدكي بلا بكي أما خد تعالى ما أقهدار دكي ونشاوا دكين ونشلو دكين ون إيمان تيننجي وناي ننجي أز حموا ود بينم أز سروا أز وحمواد بينم أز وحما ونحمد بن كنترولام دنا يعني بتعبيرات كرت وكرمانجي خدا عز وجل بجد بون صد بافي خدا بمنتن ونتخوازن إيمان بينن ونتخوازن إيمان نوينن ون إيمان بينن ون مكافاتنا إيمان دارية بستنن ون إيمان نوينن ون إمكانا كافرتية بستنن كي جوا چتكي ون صد بافي خدا بمنتن ون بمنتن الجورا باوريا والجورا كريارا ومجورا جي حاضر كريا يعني بكرتو كرمانجي آية مرة ورفعم يعني كي چتكي بلا بكي جسد بافي خدا بمنتا لغورا كرياراوي قنجياوي ويا خرابياوي يا جنت جرها يا جهنم جرها لورا خدا عز وجل نمحتاجي إيمان آنينا تكسيا يعني خدا حاشا ثم حاشا نحو جداري مسلمانتيه نحو جداري إيمانتيه نحو جداري كافرتيه يعني خدا عز وجل نحو جداري تتشتيا وبتكسيا أما بس خدا أم مروف مؤمنجي وكافرجي أم تفدا محتاجي خدانا نش خدا بي جيانا ما نممكن بردوام نابي يعني كي چبكش خورت يعني آياتات نجي يعني مثلا پیغمبر رد بجي عليه الصلاة والسلام دبيت السروة نزور داري يعني وقتی کو خدا زور المنع كريا خدا تعالى بزور إيمان آنين لما سوار نكريا حالي لا پیغمبر تور نزور دار السرمه يعني چما زور دارید باورمندیه دنینا سبب جبو چی يعني معناوي چیه يعني وتایوي چیه چمنا لورا وقتی کو زورداری هب اراده نامینه يعني مرفتي إنسانتي نامين يعني جداتيا إنساني نامين قيمة إرادة إنساني نامين يعني إجا وقتيكو قيمة إرادة إنساني نامين وقيمة بريارة إنساني نامين هنجي معنا وتيا عزمون نامين يعني ياك وقتي زورداري هب إرادة نامين دو وقتي إرادة نام ب قيمة عزمون ناميني وآسسيا آهري گرنگ آهري پیروز اوا گو خدا قادره هر تشتيا خدا وقتی گو بخوازه کاره تمام مرواتیه مروا بکه گو ایمان بینن يعني اما وقتی گو خدا خواست هنگي معنى وتيا آفراندنا مروفي إنساني ناميني يعني وقتی گو خدا خواست خدا تعالى يعني قادر على كل شيء يعني مدبيجين يا إن الله قادر على كل شيء يعني إذا قال الله كن فيكون وقت يقول خدا عز وجل قو ببوي ببي يعني خدا نمحتاج هيز تهيزي ديه يعني بقدرته أخوا بإرادة أخوا وقت يقول تشتكي ربي ببوي ببي تمام مروفا ربي ببنا مؤمن وببنا مؤمن يعني وبتمام مروفا حاشا ببنا كافر وببنا كافر يعني أما وقتی کو خدا عز وجل جم خوا قداند
هنگی وتایا انلما افراندنا مروفاتی نامنه قیمت جره نامنه به معنت به انلمد به وتاد به یعنی خدا ام شیان دنیایش بگو ام عبادت بکن و داویا و عبادت ده یا ببنش قنجا یا ببنش خرابه يعني وداويا va kiryarê me dunyawî gol dünyayê em dikin li axiretê em bibine xwedîçi xwedî mesken xwedî ceh tercihek ji me re bêkirin yani yani divê em di dünyayê de kiryara bikin emel bikin tiştna bikin ku ew tişt qenc bên mukafata wa cennet bê Xwedê Teala bike nesîbê me teva û divê em tiştna bikin ku ew tişt vê ce xerab bin ne'ûzubillah Xwedê Teala me teva biparêze mukafata wa jî bibe cehennem yani hingî vetaya afirandina mirovatiya insanî heye yani yani wextê got irada insanî nebe zordarî di meselê de hebe di baweriyê de hebe di bawermendiyê de hebe hingî ti vetaya mana anlama mirovatiyê namêne yani ji bo ku însan bi kiryarê xwe bi biryarê xwe bi emelê xwe bi kirinê xwe mukafata xwe bistêne lazim e jê re îrade hebe lazim e jê re serbestî hebe wextê ku zordarî hebe di meselê de hingî weke ku me em dubare dikin têne ziman hingî vetaya anlama mirovatiyê însanetiyê namêne lewra însan bi îrada xwe ji ajala û ji van mexluqê dît kaînatê de tê veqetandin wextê ku îrada însanî nebe qîmetê însanî va hebûnê dîtir cev namêne va mexluqê dîtir cev namêne tê pîroziya însanî namêne pîroziya însanî û qîmetê însanî û rûmeta însanî û qudsiyeta însanî hemû bi îrada însanî ye qîmetê însanî pîroziya însanî rûmeta însanî hemû bi îrada însanî ye wextê ku îrada însanî ji meselê derket zor kete meselê hingî wetaya însaniyetiyê namêne Xweda Ezze ve Cela me teva bigerîne ji wa însanê ku bi îrada xwe biryarê qenciyê dikin û di va rojê dunyayê kurd te bi emelê pîroz bi emelê qenc jiyana xwe derbas kin û dibine ji qenca û mukafata qenciya wa jî dibe cennet bimêne xêr û xweşiyê de emanetê Xweda be